Бүгін достар 5000 депозитіне, то есть 5341, точно, то есть 5000 деп қоялы. Ringa Game сайтынан кіріп, каждый 1000 сомнан бонус сатып аласыз. Азыр кіріп, бірінші Olympus деген ойыннан бонус сатып алалы. Что там не ол? Тут канал ол. Кеттік. Достар 5000 сом бар. Ошоның барын бонус сатып аласыз. 2000 дейік қой, 2000 емес, башында 1000 сом ойлап аласыз. Başladı dostlar. Yakın только oynayıp X verirsin. Ay. 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 25x ketip kaldı. Taşta açı yok da. Taşta açı açıldan. Oy. Taşta. Oynaç. Lipo oynarsa oynaç. 10x var. Hem oynap ver. 8x. 8 pin var dağı. Libo oynarsa oynaç. 23x çoğultu koydu dostlar. 1000 so'mga alganmiz buni. 5000 so'm var. Mini zanostor bo'ladi hozir. Oyna. Bir dostойный oynab berib qo'ychi. 551 so'm bo'lib qoldi do'stlar. Bundan chiqib ketamiz. Boshqa sotga kiraylik. Fire Hopper o'rtangan baqa degan o'yin kiraylik. Teshib qolsa shunday aytganda bonusga sota olasiz. 1200 ken meyli sota olali. Kirgenden keyin можно занос berib ishlaysiz. Надеемся, занос. Bunda aqlnat qo'yalım içine. Ketdik. Berich, svetlichokdan berich, dağı. Жоқ deydi. Bu daha qaytalab qo'ying dostlar, bu biz Ring Game деген saytının içinden oyunlarda oynab o'tamiz. Bonus sotib otam, bonus. Arzon emas, 1000 so'm bo'ladi. No занос берсек 70 ming olib ketamiz. Elestetiklе dostlar, 70 ming 10 so'm. Вообще шикарно да. Bizde 7 spin var, 3'e 4'e ketip kaldı уже. Azastan beri var, 88 so'm. Типа так. Vay nimran. Берич толтыра светлячок, ey. Vay be. Oynay его. Нормальный. 300. 7x olib ketdi. Yo'q, to'yman. Oyna! As, yo'q. Oxirgi spin 476 so'm, 1000 so'mdan, то есть 1200 dan o'qib jo'q. Bundan chiqib ketamiz qayerga? Money Train degan o'yinga kirib, dayr yo'l 1000 so'mga bonus sotib olali. Bugun bizlarda mini challenge. Каждый o'yinga kirib 1000 so'mdan, то есть chaqqan o'yinlarga kirib 1000 so'mdan bonus sotib olasiz. Занос berib ketsek, bunday olib berib ketsek, страшно elestetkilar shunday qilib tushib berib salsa, vay, lям-lям го deyim. Еще bu slottun plusu ограничение jo'q. Qancha o'tsang o'shancha beraveradi. 1000 so'm, то есть 1000 so'mga bonus olib, lamga tarqab ketish mumkin. Başlayalım. Bizden dostlar bu yoqda только X tushib berib beraversin. Каждый раз bizde 3 ele spin bo'ladi bu yoqda. No tushgan sayin qayri 3 to'liqlanaveradi. Qarab tursangiz davr chet отвечаю. Ha, 3 bo'lib qoldi qayri. Taşta. Bizde hazır 3000 so'm kaldı. Daha 3 oyuna girip sata olamiz. Занос berib ketsek bu yoqdan вообще bazar yo'q. Ашчы аяқтарды, ашчы бияғын qo'shib.
Жөн айтпе, ташта. Emin biraz tutka devam etmektir. Oh, bazar жоқ açıp kettik bir an. 34x жоғалдық, мында айтқанда 340 сом болып қалды мұны. Таштачы, коллектордан таштач. Пайр, магнит, любой нәрсе керек. Вай дейді. 340 сом. Ойыннан шығамыз. Ретро тапстан. Сид бананзаға кетіп тұр, қайрап оны сатып аласың 1000 сомға. Мұндан кейін Guild Wars деген ойынға кіре біле. Андан кейін еще там подумаем да мындай. Видео 6 минут болып тұр. 6 минутта уже 2000 сом жоқ. 3000 барына сатып алғым келіп отыр. Бүтөбүз. Давай, занос беріп кет, 100x'тен 2 жол таштап салшы. Ёп, твою мать. Ойно. X'тер түшөт, ойно айтат қалшы. Ойночу банандар. Арбуз, персик, любой нәрсе. Опа, арбуз. Виноградтар. Мама. Ой, блядь. Скатер. Қанша екен? 4400 достар, мына. Бирелі 1000 сомға бонус сатып алдық. 4400 қадап кеттік. Сөйт бананза деген ойыннан. Бірле спиннен 4400 беріп қойды. Елестеттік. 4400. Еще эме бесплатный вращение да түшіп беріп қойды. Ойнай берші, до конца ойнай берші. Арбуз. Арбуз. X. Ташта X'тен. Ёп, тыгыдык. 15 банандар ойночу. Красавчик, любой нәрсе. Персик, любой нәрсе. X бер. 15x 39 сомға 592. Аз. Көп бериши мүмкін достар. Мындан да көбірек бериши мүмкін. Дағы 5 вращение берді. Бля. Ойно. Дағы 5 вращение берді. Ёп, тыгыдык. Ойнап қойчы эми. Ташта любой нәрсе. 5x 10 сом. 25 сом то есть. Ойна. Арбузтар. Бля, 12x кетіп қалды. Қорқпайыз достар, біз по-любому плюстабыз. 5100 да еще 6 спин бар. Ойнап қойса эле, болды. Ойна, 50x кетіп қалды. Ой. Ақыққа 2 спин, 1 спинде беріп салчы, 5000, 6000 сом бол. Опа. Бля. Қарағыла достар. 100 сомға 38-ке ойнады, 3300. 1000 сомға еле сатып алып, заносқа бармап кеттік қанша? 9000 сом беріп салды достар, 9000 сом. 1000 сомға еле сатып алғанбыз. Мына ушинтип занос берет. Бұл дагы эле айтып коеюн, бұл Ringa Game деген сайт, Кыргызстанда ойносо болот. Өзүңөр деле билдиңер окшойт, кыргызча сүйлөп аткандан кийин. Мындан кийин биз Guild Wars'ке кирип бир жолу сатып алабыз. Бир жолу 1000 сомго сатып алабыз. Берсе берди, бербесе болду. Чыгып кетебиз сайттан, вывод кылып коебуз. Эртең видео татабыз. Бүгүнкү сүт бананыз берип койду, нормальный. Занос кармап кеттик, 1000 сом, 900 сом. Эми занос деле эмес, нормальный акча да болот. Жакшы да. Бияктан 2000 сомго сатып ал дейт го сразу эле. Мындай калды достор. Азыр 10.000ге сатып, 10.000 деп коем, 1000 сомго сатып алабыз. 1000 сомго сатып алып берсе берди, бербесе чыгып кетебиз. Чыгып 10.000 сомго вывод кылып коем. Опа. Тушнактан басырып болот жата. Кыйкырып тамак курап кеттик. Достор, мага поддержка берип лайктан жана менин каналыма подписка кылып койгула. Көп кичине актив көп болсо, кийин бонустар чыга баштайт. Бонус бере баштайм достор. Прямой эфирге чыксак элестеткиле. Аяктан да оюндар ойноп, сиздерге бонус алып берем, анын акчасы сиздерге эле кетип калышы мүмкүн. Но это в будущем да, актив көп болгондо достор. 2 спин калды. Пока что эчтеке деле жок. Таштач, любой жерге X таштач. Маяка, желательно могу жерге.
160 сом эч ойлонбойбуз. Биз Sweet Banans'tan 10 миңге занос берип кеттик. Ничего страшного дейт го. Мына достор акчамга карап койгула. 10.549 сом. Азыр мен муну вывод кылып коем. Достор, сиздер лайк жана подписка мага поддержка берип туруңуздар. Мындай заностордун көптөн аракет кылам чыгарганга. Азартный кыргыз дейт го мына. Давайте, достор, удачи вам всем.